dengan berhenti orang sebenarnya mana Denji mah di telepon nak angkat-angkat di Jakarta. Pak ada mah ada yang malu mau kejanggalan. Coba jantung ikut bisa anjingnya tenang Pak.
Ya anu, banyak mungkin nak rasa nih. Ngabet. sing medaya sebab laliane sing dadi keledi kita masih jodohe bidang mula saja yang tak mesumpah sing kau beni tunang tresna ulian bas keliwat sakit hati niki sangkaning tresna.
kalin tresna ya diasto ragan bali moya jatna nanging janji Pemikir malu masuk. Wong-wong ngarep wong metu sak wong
kesan jiwa ni galang apa nang kerasayan semilir angin ni ngetisin nawaki gaya luluh anyut tresnani yening suba ulian mana ane suci sina nemu bahagia ilang ang kanahi ane boya apang ajohin sengsara pang bahagia anehlah karena kai telung war sesuba tusing jeng merasa tiang nampingin ragan beli hidup bareng-bareng ngedom suka duka nindehin tresnane sujati sing ada sengsaya sing ada cemburu ane makada biyuta tresnalan sayangi subuh membesikan raket rumah kat makilit seksama beli nak muani ane sujati dumogi jang asong waranu grahayang widi beli trasna kanti gigi ne batala pawang keto masih tresnan tiang eta kening beli kuku aja selantang tuah tiangi telung war sesuba tusing jeng merasa tiang nampingin ragan beli hidup bareng-bareng ngedom suka duka nindehin tresnane sujati sing ada sengsaya sing ada cemburu ane makada biyuta tresnalan sayangi subuh membesikan raket rumah kat makilit sesama beli nak muani ane sujati dumogi jang asong waranu grahayang widi beli trasna kanti gigi ne batala pawang keto masih tresnan tiang eta kening beli kuku aja selantang tuah tiangi dumogi jang asong waranu grahayang widi beli trasna kanti gigi ne batala pawang keto masih tresnan tiang eta kening beli kuku aja selantang tuah tiangi ide sang yang surya suwe cenyunarin jagate sadi madina ide sang yang bayu ngampahang angin ni ngurepin
kancan saning urip titiang manusia ngaturan suksema ringsane sampun kepejayan antuk sembah bakti ring ide yang widi saking mandah suci sampun kepijakan suksema yang widi punika atur titian suksema yang widi antuk sane sampun kepijakan Nentan surat mana hemayane ring sekala tala ring skala ngiring gawit mangkin sareng sami cihna bakti ring iden ramiju suksema yang widi punika atur titian suksema yang widi antuk sani sampun kepijakan suksema yang widi punika atur titian suksema yang widi antuk sane sampun kepijakan kesiramin tirta sanjiwani galang apa dan kerasayan semilir angini ngetisin nawaki gaya luluh anyut tresnani yening suba ulyan mana ane suci sina kelemu bahagia ilangan kenahi ane boya-boya apang ajohin sengsara pakpang bahagia anehlah karena kai telumar sesuba tusing jeng merasa tiang nampingin ragan beli hidup bareng-bareng ngedom suka duka nindehin tresnane sujati sing
Mungkin